gown, chiduve, chicurtains, chicarpet, ebikoro tukurwa bidibya abana wikabidibya bantabanene. Wigo mkuru bale obokoreri wa vacuum cleaning, sofa set cleaning, asechinga niko bagotuka imiyumo cy'ubusungo nyanjwa hanini gitari ya maiso mbabwate bwo bokoreri bwa pick up na bwo delivery asamange bakirisime ase namba 0742178765. Nyota Dry Cleaners, nyota ya usafi. Marbo bengi anando mwancho murigereria andonsia soto tengerete kuruha nigo cheregere chinsanye chabono magoroba kirongo kwaligania asenchira yabene ase kiunga chinsanye elionkomanye amaya asenchira yoboikiranu ayitwa bere togusangereria ase kiunga chinsanye kende kutubate mitandao yote ya Facebook na bogo YouTube munagetembe TV ekero togendete gukomanye yemo ase yemo munagwateka kuruwa ase binyoro. Togo chakali molioka kuruwa sekinyuru kia Nyankanda ime ya Monyerero Ward Kitutu Church North ime ya kaunti ya Kisii asomo yega bwebiriro bwokumweni omugaka Alfred Atoni o Abuga oyo oleta tomwabo omugambi Leonard Omaliba umanyekanite buna ebazenga nigo abarai ao baba bawekirana asomo yegoyo elikoruwa engwara yabo ase siasa chiaba chigota chanaise bali bakuyemerera serikali nigo baba bakumwakire koko Dr. Fred Matiang'i aseganga yaye yokuliya ekerugo ky'oburai bwense na bali bonsi bakoyiya esegeto eserikali na baraboni go banyora chinga kichinkongo kumwakire koko Dr. William Ruto anene asobrai bwaye na buna gutumanya mulikito Wycliffe Tyson Manyara nigo siasa cyabachikubwata inse ase omorembe nonye nabo obeire go kuboliwa onyale ko bagokubekwa ase chinga kichonsi nonye nabo nigo baba bakumwakire koko umugavana w'umukuru we county ya Kisii Omuske James Elvis Omalibongwaye na kubura nigo arachigotene na ase kirogo ase ebongeyo kuja semeseria nene igaga kuna Dr. Fred Okengo abatutambwe bate bano tutambwe bakobera na into abawanda mutango ni wewe ya bakurawa na OMMC Omochole Delphine Bwari oyo okerie kirogo kya bangi na Kisii County nigo abara yabo bekira na sekenyore kya Nyanganda bonsi bararia omorembe asekera oyo mo ore ekiama kiae tachegia oyo ore kingao amamana ya igatogotero one town two town era sebe huko ya ino egakiye weka tigere byo morai ogwatamano ogotakubakorere basi mwaje nyira mwanaiwe nikitaka siasa naitisha mkutano wa siasa na watu wetu mjue kwamba
lazima tobege kinginyeke ng'anye intuti gatokwera beso tuli iye kututa abari wata abari abero lakini abantu n'abusina abamadobari ngito wetane ase embeo egusete abo kitutu cha Chinoti buna omugabana omukuru Chemisi Ongwae nguri yale chikura ororo cy'obubunge mu murumu abo okorokwa Timothy Ongwae nigo ayeuterera ale ngango boli ale osinobo chumbe bona garako boli ochumba arege mwara natinina basenge ndira gasungu mwaka bire na abande mbaro no muro jago ta kominyoka gatima aja kominyoka na abana kwe tayo binterio mona ko marengere ribo igaro tebaiga abage tut ese ya ikire boniga ejo igamangana mange kabeamo mwabeli boelimo uchimotwaiga ko bateria ngani kimogocha gukora ebasenga nigo akira barayi bonsi kura one time na two time ase okumusira kwenia ise bangoja sana mbachangera chebasa Nairobi ebute imota baya two time na one time bonsi mbachangera chebasa na ande bonsi na basani bana chikura chiri njegwa tubura dui into we are brothers kura kitutu cha Chinoti Nyanganda njewe Cliff Tyson. na kurwase omuyego yubwe birero kubatekana nechinkwane echo bunanigo omugavana omukuru bwe county ya Kisii omusike James Elvis Omaribongwae arachikubolekera gokibo jumbe kurwase bunge yu ya kitutu cha Chinoti nigo omumrumu abo aberega gutugutera lechinkwane echo nagoteba nigo omugavana omukuru atabwati birengera libindi byonsi byo gochikubolia ekero gokibo jumbe ime ye bunge yu na tomwana omurumi ntomo nene uyo kabeiro omugavana Kisii county nero mutangani koro tobia ya tigetari angorenga ringa na bisumbweta abantu kobeka bire binene mono na iga gotebanga munabona mangana nara abana bachakire kitutu cha Chinoti bakona kumubeke mitandao nja kabeiro taye manyete mbonta ye manyeti ago chonya gotebigwa nganko boli ali osinobo chumbe bonegera ko boli bochumba arege mwara natinina basenge bya gasungu mwaka bire na abande mbaro no muro jago cha kominyoka gatima acha kominyoka na abana kweli tayo binte byo monya ko marengera liboigo igago tebaiga abage tutu ese ya ikire boniga echoke tigamagana mange kabeamo mwabeli boelimo uchimotwaiga ngo batebyale ngani nkimogocha gukora monya kwayerere binto mwabaise gusira nande boniga ninu mubugate gendo ninu enyarokerie eligereire nyarokere kieni ulio materre kabisa boniga no mogetutu orororo Machumo yereria ekero togo tigana nayo na gusika gochia se orobotrunde hanene kurwa ase county area ya Nyamira nigo bano umusubati gosomo wakilishi bwabangi na kurwa se county ya Nyamira umusubati Jarusha Mumanyi abereka gwesokya na kobolia abasacha gwesokya na gukwanira emechando au eliba gwetera ase chinka chago nigabere kagotababuna eyo nerenchereyemo yokorwania ebikole byechisago osechise gichigenka ase chiama hasibono abasacha bange barorekanire gwebisa kubwatikana nali bagendete gwetera ase chinga cyabona buno muri cyo Fatgadi Gisemba aho tumanya nigo muwakilisho yo umusubati Jarusha Mumanyi aberega kwirali bageryo na gwesokya na kubulia abasacha bonsi gotiga kubisa ali bagwetera ase chinga cyabo elyo nabarabu banyare ko bakurwanirwa na kuna gender based violence katika familia zetu. Wazee, nataka niongee na nyinyi.
Musiogope kusema. Oyo no mubunge bwe kaunti ya Nyamira Omoske Jerusha Momanyi oyo bwesokire na kogikiria okunereriwa kwa basacha asichinga abwase babere bakombigwa mono nonyenekero bamocheirwe abwase abasabire baesoke asukurwanirira obwene bwabo aya nigachire amatuka make abwase ebikorwa byekisegi kyegenga anene asabagaka asichinga imeyerogongorwa gusi cyangeire kororekana abantu bakurwana kinyumba, abantu bagoitana, abantu wanaturumu wengine, abasacha babutorwa chinsemo cyabo cyansoni abasacha babere naende gase itogusi ekabege ntokyo kumito kobori bagatwabura na kinekene naende gekabiswa kubatikana naya nigo Omoske Jerusha Momanyi abasemirie abakungu baria babeire bakubakorera bobe abagaka babo anene asichinga bairengora na baorokie amaskani ase abasacha babo barimo gukora ibitendo kama hivyo mukome kwa sababu hata Mungu anakuhitaji wewe osemanie ni bintu biroko karogo kagane bija lakini ase bigokoire ibigokoire ase nana yo kurigire ase mabwa bosi na ndo kora katubere tukomenya n'abantu bandi nkaje tera kiro motora utire kanisa aje turaje kanisa ntobate culture yaito ego totera ntyo bwana tebokora ntyo tobene tibokora ase ensemo yende nigo Omoske Jerusha Momanyi abakureire abatureti bebinyoro babwaterane bakongu n'abagambi asukurwania ebinyugwa by'obutindia naboigo barwanie obusari bw'ekingencho aho buna enchira eyemo yokorongeya ebinyoro koba ebiya. Tunawaomba mtusaidie kupata wale watu ambao wako wabaya kwa vijiji yetu kabisa, tuangamize wale watu ambao wanaangaisha watu wetu katika vijiji. Juzi mulisikia maneno yakiongelewa kwa redio, mengine yako kwa magazeti ya kwamba kuna vijana ambao wanaendelea kukunywa madawa ya kulevya, wanaenda kwa manyumba za watu, wanaiba na pia wanafanya rape kwa watoto wachanga, kwa wasichana wachanga. Kuna mmoja ambaye tumesikia amewawa huko Nyamira yesterday, na yale maneno ambayo tunasikia si maneno mazuri. Hingo ripota Getembe kuraiga se wodi ya Esise egotoke meye bunge ya Burabu kaunti ya Nyamira. Naboigo umuwakilishi uyu Omusubati Jerusha Momanyi nigaberega kubwatoke gikabu kyaye anenekeri kyamagenderero inse yekegancha kemanyekanite bunangaf ime ye wodi yesise chinsemo cha ng'ombe ukwana ekerikyo Jerusha nigo aberega kwiraniribya kuchase serikali enene aso kunyura orogongorwo rwebunge ya Burabu aso kubwatoka kigali cy'abanyanyimbo naboigo komenta omubarobo erigo keya obuibi bwetugo obwabere bokwenekibwa asensemeyo nabunago tumanyo muri kito Polycarp Ukara asinsemo yende nigabeire egakore masiasa chi county ya Nyamira naboige chi serikali enene asabere egakweraniribya asomura ibwense asabere bwego gakubolia anyare kubaga kwewalibaga n'entunda yende ya kabere kura ense ya Kenya. Mujumbo yoigabwe county ya Nyamira Omusubati Jerusha Momanyi litukuja lero niganyara kubaga kubatuke kabu kyamagenderero na kugendera gusira ebinyoro asi abachingotu amarangeti naboigo kubwatuka hema uchase welfare ya Isoge. Ninasema Mungu awabariki wanapoenda kutumia yema katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ukwana chinga kichiga nigagendere koba gakwereria serikali ngambia muna soko bwatoka egali abanyanyimba sinseme chiga na bwigo no mubaro abanyanyimba komentwa gintu kyagendere koba gigotinya oborendi aboigo ko kyani ubuyu bwetu bwo bwagendere koba kubeke go chekanene asinseme chiga. 3 months ekyala mbana twaye tukigali mote korora amangana tukukwana bona amangana ayo ibi etukagetasire once and for all modi mogo kagero le ko ekenyoro momo kwane twabweni asinsemo yende Jerusha nigagendere ko bagakomobuli mo contract yo kroisia bara ane kimunanga kroisia le bara kurutsinsa macheso ge wikamakara elio obwete ko konyar ko babo ko ba obuyam. Kwa hivyo tunaomba kontrakta urudi kazi mara moja, kwa sababu tunajua zile pesa ulipewa saa hii ungekuwa unaendelea kumaliza ile barabara.
Cherusha bego niganyorera ribagerigana kugendera kuyakire koko na gatwabuna omungina nigatakire kunyara kabaga kohegwa chikuremeye county Nyamira iyo kunyara kabaga korongiya na koleta magendremeye county Ono muna nacha barabwa Mogweto neli charande gosono muntu Murangali bageri imbe kwa niaba yenu ase county tingonyara kubakorera Muntu tabaisa kochaka gotochaya ganga ntokonyara gokoragasa Onyandiri bakonyara gokora kanga twarorite Omwelio yeni gojerusha lire iranga nasi kunyara kabaga kobera ase serikali unenjira ya moyo kugendera wekumborera magendero na kujaleta kwekase county yaiga ya Nyamira Ebinde byatire ase nyento nerwa nkataba ntitiganda abera ase serikali yeye ekiagera 2027 ningare kale abantu mbabwata yabo kiro muntu nkoriare tikura oyo korigi tigari kinabona ko kwaya nane mama ali bagali ayali tikura lakini akara tole serikali digo ntutura abantu tokweroka slogan yaito tole tutam ina slogan yaito ere tutam igabu tutam na mutaka tembenya kora tebintebi mwatire mere ne tebintebi mwatire mere serikali ne tebintebi inko ripoti yegetaseni kia wanjete kia getembe kuraiga imeye county Nyamira inchigo nguru kwa Polycarp Namatuko makego magega ya serikali koralia omurubirio bwogo chigo chaka kwena na chiratiri chinya gochiase abalemi anene bali bagokora obolemi bwekemeri yechaye ikiabange basemeretie aso kwegendereria asa magimabo litukulelero nigo muri kyoito dipon asanya abakagusanga negati abalemi ababere bakomochia abakarani ase okoro kyo gutaisaneka kwabo anene aso bwasyoku obubotaliororo aso kolenga echaye kubwatikana nigo bakonyora chikiro chinke ekero bakwire chaye yabo ase chitundu bali orobotyoru asenchira ereyo wekirano chikiro tokoira nkobuneka nechaye nkogenda guchugopima namanya korete bikire bisini amatuka mange amagega niga baremi bekemerigie chaye babeire bakogokera engeria yokwa makwabo asentunde yeiga nigo bakeiri ogosemeria gwokonyora engeria ngiya yabairire barabuo gokeya umukyobo nje samarieta angoro kuchoisi mulima igondo mulemi korunyakoe mulimi bwechaye lakini rende bono echaye yetwara abere tokunyama tukamange na nyaira matuka mange lakini esiya ikeire bono iga ya torete irasara ekiagera igotogo chigo etokoira echaye ko mulimi kwa echaye nyinge gokoira kwanyoro gupima chikiro chirenga ondo sinyina ki eratiyerero igesibire ya samarieta angoro Florence kwamboka umali mulimi korunyakoe 010 echae konyengo tokonya yarenge sana kurukale twapima chikiro twasamelia bane skulu bya sana lakini bona yaikirenga ki chikire chiba togotore chae nyinge kwapima chikiro chinke magega yokorenterwa chiratiri chinga chiokorenga oborito bwechaye nigo bono abaremi abaiga bono barorekanire ko okoboko chimashini ose chiratiri chiri chinkoro Samarieta nenkuru ku Veronica Kyomogayo omuremi onyakoe tea factory obo maene kero twari gupima manyo iratiriye chiri chia manyo chia magega nigo bonande bono komochikoranga ko chiarenge chingiya ekiagera tugasemerina yachire bono nganere computer lakini bono nere kale nyibi mono gukwana kurwa se ward ya Bogeka ebunge ya Kitutu Chache South gati ya baremi abaiga nigo batukutira gosemeria pata gitumore miuborie kene ngaki ingi gekogera narete chaye nyinge lakini bone na mpimire chirati yani chikiro chinke bone chikogenderera iga nabo tura omugenya nye chaye totogore goserende chikarani chichenji chikarani chintindi bakokoranga na chinda chitorigete tari tubarigete omori oye nigo batebire ngo gosemeria kwa boko nene nguchia serikali elio kubarwanirira na koenekia ngachi mashini chinya gose chiratiri echira chikoena na chibe echiekene elio mbaba sakoba bako unererigwa serikali chiratiri chichatebire korete china batora twaro gwegena na chiro ne chiratiri echo asesa guri ntomatenga bone serikali nere guturinda bone chichaba no togopimire chibungire nande gotokoboria serikali iga nobo maene muna bago chikotochiretera mbachibunge na barabwo gose bago toretere gento kere chenu chando nero bone enga bune tokurageria abantu ntwe tochandegete
tokore gasi ya magoko tuchande kuroiga sebunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii ile ni gongoro kwa deep. Omo seneta we kaunti ya Nyamira Eric Okongo Mogeni nigo abereka goteba buna nige serikali yaberege kumpia balimi anene abekemerigie chaye asikiria abereka goteba buna nigere buya serikali kuligereria abalimi abo eriko ene kibuna ngosirwa bali ase chinjera chonsi asikiri buna bange no bakweruseria abo omugati obo okera lituko gukona kurwa sebunge ya West Mugirango asomoyega bwebirero nigo boigo abereka goteba buna Daktari William Ruto nigata chikwenyorera kura chinde chonsi kurwase county ya Nyamira nelirobalia gusi asobwamo asekelibuna nigo mugusi aebekiramo asokumubwatsi Daktari Fred Matiang'i asiganga yae. Sisi ni wakulima wa chai. Wewe ulipochukua uongozi badala ya kuinua mwananchi ulikuja ukaweka ushuru tax katika kilimo ya chai. Chai yetu ikifika Mombasa inakataliwa. Chai yenye inanunuliwa inatoka kule Rwanda. Kwa sababu unataka kumaliza jamii ya Omogusi. Kwa sababu sisi ni wakulima wa chai. Na mimi nataka nikuhakikishie, na mimi nazungumza saa hizi ni mchana kutoka constituency ya West Mugirango inapatikana katika kaunti ya Nyamira kwamba 2027 hakuna kura ya William Ruto. Kweli ama rongo? Kweli ama rongo? Gine sabona iga kumwelekeo tuwa rule saba gusi otomoro wache kuruwae wiki ya eta to gocha gai gocha ko saba chikura umosabati oyo mogoro kumagire tiogega agakora matem agachorwa chiko be commissioner public service commission na ndo nanga no to konya tuwa chiko sabali baga abana abeto banyore gas elieta koliko state house ngaya aba gusia ukora batika kando ndo chenga aba siko nyoro president 2027 iko to tuerigirese wiki yende aere to murundo ko kumorias agakora matem nero tanga nete kobe director general butenera TVET chose pi kenyengi naru to no Mugirango nare lieta liwo iko Ruto ulikani igora ro to rochenga Mugirango ko rukudo kutojua ero chori ko ngayana trinere ko mbekia baskari yospi mambi na manya ko to myakara wocha Nyamira ga ko to denga ne chikura akoli injikaro chikura chaito Jones pi odogo chibeke so mwana ito kurunga Dr. Fred Okengo abuna odogo chibeke nande toko matevie ke maene moga soiganga kura jia ya jira ya yes, na mimi nakwambia kwa sababu nimechaguliwa na hawa watu na mimi naongea na nguvu ya hawa watu. Pili, wewe huwezi kugandamiza jamii ya Omogusi. Ikifika unataka kuzungumza na Omogusi, unatoa watu sijui Migori, wengine Kericho, atuwakuje kuzungumza na watu hapa Nyamira. Kwani Wakisii hatuchachagua watu? Si tuko tumechaguliwa watu wetu? Si tumechaguliwa sisi? Kwa hivyo ukituma watu watakuja hapa na watarudi hivyo hivyo vile walikuja. Kuna kura utapata hapa. Sisi tumejiandaa vilivyo. Na 2027 Mheshimiwa William Ruto na kuhakikishia kura ya Omogusi itaingia kwa Fred Okengo. Manchomo oligereria roboti urukuru ase county ya Nyamira notogochira somotimoko moke tonyore omotimoko konde tobasa guskale ngoira nande ase kagitari gitambe eliongendere gukumanya kenda kuligereria Igetembe TV. Omogoko inka iyo mutuli sangaka nigo igukwarigania asumujega buguchingira emyaka emia eyemo yumungina Batsheba bunari muturi inchuo tuchinge amo ase umunginoyo omenyire emyaka emia eyemo asobo ikobwense inyura nasensemo yenye mimiso buchura nyambari ya sublocation ime ya Kitutu Masaba Kibuiba igetasini kia Getembe Television na Getembe FM 102.7 ntobe eyemo aseyemo inchu tuchenge na kogoka amo tuchengire umungi na Batsheba bunareri. Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoka meyo mu Cyobosongo
nkonya bale ebintu buna bono mbabwate esukali kurwa seche company au obusi bw'engano amavuta y'icingeni kurwa seche company au amajani kurwa se company lya Keteba echumbi ya Kensalt egati bintu binde binge bwigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwa se company lya MRM aywale ayechi size au nabego ne chirangi au nkonya bale black sheets egati bintu binde binge inyura nka mbabwa tobokoreri obu yabuna bono uyabo bosombi gose transportation mbabwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obu ibirengo bigoro totigara magega agirira rero bwikumbolere ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Ouru complex eyuerange na magacho Safaricom boigo no tukutuka sakro ku JM Towers ange na Credit Bank ime yomuchi wosongo bakere simgwetera seti namba chabo 0111 161 500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Karibu na ndumu nchumu ligiriria hasinsemu ya kabere kiunga chinsanya elio ngendere gukomanya. Mukonyi bo muraibu kiamagia Jubilee Dr. Fred Matiang'i nigo litukulia lero maiga yugukura etaro yaye imeye county ya Bomet abakagutara gwikase county ya Narok asabakagukwanira abananchi kurwase chinsemecho asaberega kubaburia montonde bwensi tabasa kubangaina na kubaletera obogesaku asenonye nabo aberega kubairanira biya aso kogendera kwene kyomurembe ase chinga kichonsi gukwana kurwa ase county yo nigo boigo abeire agendrere komocha bali bonsi bagendrete kwarigani kiburaburu ase chinsemo asimono abakagukwanira igoro yetaro eyo yalinda mwananchi eyura chukorekana ase chinsemo cha Homa Bay asabere kagoteba bali bonsi bagendrete kubanga kiburaburu ase chinsemecho banyareko babagutiga limolioka. Kolea kofia viongozi na wananchi wa Narok kwa sababu mmekaa hapa na kila Mkenya. Narok hii ndio picha kamili ya Kenya na tumekaa kwa amani. Ninaomba mtu asitugawanye wakati wa uchaguzi. Aanze sasa siasa nyingine hapa vile hiyo inasikia anazungumzwa hapa na wale watu wengine. Tafadhali sisi wa Kenya ni wamoja. Tusijali ukabila, uwe Mukisi umekuja hapa, uwe Mukikuyu, uwe Limoro, uwe Muluya, uwe Masai, uwe Mjaluo, we are all one country. That is why mimi nashangaa ya mambo ambayo tunasikia kutoka Homa Bay. Eti watu wanataka kupanga vita. Mtu ambaye anatembea kwenu anakuja kuzungumza maneno ya siasa. Kama sisi tumekuja hapa leo kuwasalimia. Kama wewe unataka kuja kusalimia watu wa Narok Kusini, wewe upange siku yako ukuje kuwasalimia. Kwani tunapepa watu wa Narok tunaenda nao? Si uwaambie nayo uje na hao ambao wataenda Homa Bay, viongozi wa Linda Mwananchi, ndugu zetu wale tuko pamoja nao katika upinzani. Watazungumza mambo yao, wataongea na watu wa Homa Bay alafu wataondoka. Na wewe utakuwa na nafasi yako pia ya kurudi huko. Hata kama unataka kwenda ulale huko siku wiki mzima uzungumze nao. Iko haja ya vita kweli? Wakenya mnataka tupigane vita kweli kwa sababu ya siasa? Nionyeshe wale tunasema hatutaki kupigana vita kwa sababu ya siasa. Togo tigana na yo ababwatani ba UDA bali bagusira serikali nigo bagendrete kumuraga ibyara uyo kaberu muraibensi ya Kenya umusikia Uhuru Muigai Kenyatta asikeli batebire buna nigo agendrete kubwatesia bali bakwamiriye serikali aso gukora kitaro asichinsemo au gukwana nigo babere bakumubolia nyaliko bagakuruchinga kichingororo gucyase serikali asikeli batebire buna ekera lengo burai nigo asinyetu gukorera abakenya mirimo. Na ndipo tukiwa hapo nataka nimuulize rais wa zamani Uhuru Kenyatta. Juzi nimekueleza ni vizuri uonyeshe heshima kwa watu wa Kenya. Jana rais ametoboa siri ile ambaye amekuwa hataki kusema kwamba wewe ndiye sponsor, wewe ndiye mfadhili wa hawa watu wa upinzani.
tukuambie kwamba Kenya haitachagua project. Kenya haitachagua project. Ati unatuletea watu yako wakuwe wanatawala, lakini wewe ndio uko na remote control. Kenya haitachagua project. Wewe rais, tulikuheshimu. Baba yako tukampa miaka 15, tukakupatia miaka 10. Familia yenu ya Kenyatta ikatutawala Kenya miaka 25 kati ya miaka 60 ambao tumekuwa na nchi ya uhuru. Tunataka tuwaulize nyinyi familia ya Kenyatta, tuwaulize muonyeshe heshima kwa Wakenya na muende nyumbani muritae. Ile tuliwapatia baba yako miaka 15, wewe miaka 10 inawatosha. Kazi ya kushinda una sponsor maandamano, unalipia mandege, unatoa pesa. Kwanza hiyo ni pesa ya wizi. Mashamba muliiba Kenya mzima na mnatuonyesha madharau na mali yetu ambayo mlitubia. Tukuambie Uhuru Kenyatta, wakati umefika. We will not talk about Kalonzo. We will not talk about Sifuna. Tutakuendea wewe kwa sababu wewe ndio sponsor. And we will deal with you. Udili na yeye ama tusidili na yeye? Si tuliwafanyia heshima tukapatia baba yake kiti? Tukapatia yeye kiti miaka 10. Mnataka asumbue William Ruto? Si alikuwa na wakati wake? Akashindwa kujenga manyumba, akashindwa kufanya mambo ya universal healthcare. Akwende ama asikwende? Wacha niwaeleze na nataka mwambie. Yeye ni mtu mzuri na ni mtu mpole, hana maneno. Lakini nataka kumwambia yule Uhuru Kenyatta alidanganya Raila Odinga, ndiye anadanganya yeye. Kama Uhuru Kenyatta alikuwa rais, akashindwa kuweka Raila Odinga, na ndio alikuwa na ufuasi mkubwa sana. Wakiwa huyu Uhuru Kenyatta, huyu ni Raila Odinga, huyu ni Martha Karua, huyu ni Matiang'i kutoka kwetu, huyu sijui ni nani. Hiyo kikosi yote ilishindwa kuweka Raila Odinga kukuwa rais. Sasa Uhuru Kenyatta ako pembeni, alitoka yeye sio rais, si ndio? Matiang'i alitoka yeye sio waziri wa interior, si ndio? Haya, Martha Karua ako pembeni, hana nguvu, si ndio? Sasa watashindana na huyu mtu ambaye ile wakati hakuwa chochote, sasa amekalia kiti na ile vitu mbili kabisa namna hii. Watashindana naye, watawezana kweli? Watawezana kweli? Ule jamaa atamdanganya na atamuacha kwa mataa. Ambia yeye asikubali kudanganywa na yule jamaa. Yeye ajipange kama anajipanga, na akiona imekuwa ngumu kabisa, yeye akuje tushirikiane na yeye, tufanye kazi pamoja na William Ruto na Professor Kithure Kindiki, tusukume Kenya iende mbele. Because that is the most important thing for us to do as the people of Kenya. Muraibwensi ya Kenya Daktari William Ruto nigabereka gotebabuna ichi siasa ciobogesaku nigochira chuiko mwelio mwaka bwechiri 2025 gukwana litukira rero korwase chinsemo cha Bungoma nigo abereka gotebabuna abaraibonsi bali bagendete gukora siasa ciobogesaku nigo batabwati agenda ndiyonsi gocha saba Kenya asaberega kubulia bananchi mbabasa kumwino na murayonde bwensi eliko gendera koene ciobogesaku ase chinsemo au. Nataka munisikize nyinyi watu wa Bungoma. Tunajenga hospitali 2 kubwa kwa Kenya. 2 hospitals ya shilingi bilioni 8. Kwa hiyo hospitali 2 ambayo tunajenga ya bilioni 8, moja tunajenga hapa Sichei. Hapa Bungoma hapa. Nyinyi mnanielewa? Ya shilingi bilioni 8. Na ninaweka pale makusudi kwa sababu nimesema hii siasa ya ubaguzi, siasa ya ukabila lazima tumalizane nayo mwaka huu. Ama nyinyi watu wa Bungoma mnasema tuendelee na ile siasa ya kubagua wengine? Si mulikuwa mnasikia maendeleo inatangazwa kwingine? Maendeleo ilikuwa inatangazwa hapa Bungoma? Si ilikuwa inatangazwa mahali ingine? Mimi nataka niwaambie watu wa Bungoma, msikubali mtu wakuja hapa wadanganye. Walikuwa na nafasi ya kufanya hiyo kazi yote hapa Bungoma, hawakufanya. Leo wanajaribu kutuhujumu kwa sababu wameona Bungoma imepata nafasi yake. Unajua kuna watu wengine wanauliza, mbona Bungoma iko na airport? Mbona Bungoma iko na stadium? Mbona Bungoma iko na affordable housing? Mbona barabara inajengwa Bungoma? Kwani hawa watu wa Bungoma ni Wakenya nusu? Si hata nyinyi ni Wakenya? Kwa hivyo tuendelee ama tuendelee?
Mnasema tuendelee na siasa ya ubaguzi ama tumalizane nayo? Sikizeni watu wa Bungoma. Mwaka wa kumaliza siasa ya ukabila na chuki na wivu ni 2027. Ndio Kenya hii Wakenya wote wakae sawa. Nyinyi mko tayari ama mko tayari? Bungoma mko tayari? Mimi nataka wale wako Nairobi wajue Bungoma wamesema wako tayari. Bungoma mko tayari? Nione kwa mkono wale watu wa Bungoma mko tayari, mko tayari, mko tayari, mko tayari. Orio muno. Wanchumo ligereria wikira bunongo ikiro mwario bwekiunga chinsanye asenchira ireyo bwekirano gukuganiria otwaro boligereri burubia otware esabato eyerengia nabo igotwara otwaro botuko burubia nabo igogendera kurigereria agetembe TV bya muno yabende asengencho ogendete gutugena nabo igogotobwatia asemero bilio otobwaterane nere Eugene Matogo kwane kelyo gene chibicha bya gwikere na inchana ko yaletera nigonkoro kwa Ruth Kemunto. Nyota Dry Cleaners niko bagusibia balingana kubase changa chao wikirano ngusibia bale chisuti chigown chiduve chicurtains chicarpet ebikoro tukurwa bidibia bana wikabidi bya bantabanene wigo mkuru bale obokoreri wa vacuum cleaning sofa set cleaning asechinga niko bagutuka imeyumo cy'ubusungo nyanjwa hanini gitali ya maiso mbabwate bwigo bokoreri bwa pickup na bwigo delivery asamange bakirisime ase namba 0742178765 Nyota Dry Cleaners, nyota ya usafi. Omogoko inka iyo mutuli sangaka nigo igukwarigania asumuyiga buguchingira emyaka emia eyemo y'umungina Batsheba Bunari